Zapisivačica kajkavske baštine i zamjenica zabočkog gradonačelnika Nevenka Gregurić promovirala je svoju knjigu u prostorijama osnovne škole Ksavera Šandora Đalskoga. Brojni posjetitelji mogli su uživati u bogatom kulturno-umjetničkom programu, na kojem su sudjelovale vokalne skupine Krijales sa tamburaškim fakinima, zatim Tomislav Goluban na usnoj harmonici i mnogi drugi. Posjetitelji su bili oduševljeni promocijom i samim Nevenkinim knjigama. Među njima je bila i zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek. Evo, naša draga Nena je jedna od mnogobrojnih umjetnika koji njeguju našu kajkavsku riječ, ali ne samo to. Nena je čuvateljica i njegovateljica kulturnih i etno običaja našeg dragog Zagorja i zaista sam oduševljena sa svime što ona radi. Gradonačelnik grada Zaboka Ivan Hanžek osvrnuo se na njezina djela i obećao da će pokušati pročitati sve njezine knjige. Znajući da ona u organizaciji ništa ne prepušta slučaju i da sadržaj i program budu bogati, a veseli me. To je njezino izuzetno zadovoljstvo i njezina kvaliteta da daje sebe u jednom ovakvom pisanom obliku. Nisam, ja priznam, nisam, ali budem. Sama autorica nije krila emocije zbog, kako kaže, toliko godina stvaranja, istaknuvši kako je obitelj najveća podrška, a ujedno je i proslavila svoj 60. rođendan. Pa gledajte, meni to znači sve, a isto tako vidim da su i ljudi radosni i nije cilj da samo ja sebe veselim, nego da veselim ljudi. Ovo je prilika da su se ljudi u ovo korizmeno vrijeme našli, neki se nisu vidjeli godinama, da se međusobno podružuju, da uživaju. Ja sam presretna što sam uspjela, eto ja jedna obična mala zagorska puca koja je imala snaga i hrabrosti se upustiti u neke takvoga, početi pisati i od početka sa strahom čekati kako bude publika to prihvatila. Pogotovo zato kad moje knjigice su pisane na mojem pravem kajkavskem, kako ja govorim, i onda mi je drago da su to ljudi prihvatili. Vidjeli ste, ja mislim da je ovdje sigurno, već ova dvorana dugo nije imala toliko ljudi koliko je ovdje i ja sam posebno sretna radi toga. Tako je, gledajte, ono kad sam i rekla u svom govoru, a to je da prava ljubav je u stvari negdje pobjegla s ropanjem kojekakvih modernih stvari, ona je nestala. A da neki način podsjeti mlade ljude, kaj znači kad nekome veliš da ga imaš rad, to je prvo, a drugo da ih podsjetim kako su se ljudi nekad, kad nisu imali ono kad danas imali radi. Odnosno, da ljubav nije samo trenutačno nekakav sjaj, ona je trpljenje, ona je odricanje i prava ljubav obogaćuje čovjeka. I bil mi je cilj da jednostavno pokažem kako su se nekad ljudi voljeli. Drugi dio knjige moje je posvećen spomenarima, to su nekad dečki put sam pisali prijatelji, jer govorimo i o drugoj vrsti ljubavi. I na kraju tu su licitarska srca, natpisa sa licitarsko srce. Licitarsko srce je, eto i moja knjiga ima na licitarsko srce, ono je znak nekakve pripadnosti, ljubavi. Prema tome, cilj mi je da malo razmislimo, da se zmislimo svojih ljubavi, a isto tak da počinjemo voljeti iskreno, istinski, onak od duše i od srca. Evo, ja moram primijetiti da ovo nije nekakva klasična promocija gdje svi sediju pa onda se malo tak pogledaju, pročitaju. Ovo je zapravo jedna, moramo reći, promocija za dušu i srce svih onih koji dojdaju si. Tako je, ja sam za to i moje promocije su upravo takve. Ja neću da neći s kravatljenjem stoji i grunta i govori kaj sam ja htjela napisati. Ja sam knjige rekla kaj sam htjela napisati, a željela sam da jedan mali kratki program uveliča ovu našu svečanost, da se ljudi međusobno pozabaviju, da se razveseliju i da pokaže na kraju i naša društva i naši pjevači kaj i oni znaju. I sami ste rekli, nove su knjige već napisane, tematika ljubav ili ste si izmijenili tematiku? Ne, ja mijenjam stalno tematiku, ovaj put su svi moji muži i sve moje babe, to su ljudi koje srećem na cesti o njihovim karakteristikama, oni koji su me na neki način promijenili, bilo pozitivno, bilo negativno, koji su me potaknuli na razmišljanje i upravo je jedna od sljedećih knjiga bude ta. Ali naravno tu je zbirka pjesama i tu su još mnoge teme koje obrađujem, ali to kad dođe promocija. I za kraj da pitamo, koliko je opće vremena utrošeno u knjigicu Tak imam te rate? Morate zbrojiti kolike su to noći, dani?
A gledajte, ne, jer ja ne pišem stalno, ja počnem pisati kad imam inspiraciju, ja si sedem, nekad napišem 10 stranica, nekad ne napišem mjesecima niti retka. Prema tome sve ovisi kak mi dojde, ali cilj imam glave šemu i onda kad mi se piše, pjesme su isto tako, drugo kad mi dojde, ja imam krez uzglav, ja imam olovku i penkalu i kad mi nekaj dojde, onda kakav stijek napišem. Eto i baš su nastale tak te priče, odnosno pjesme koje ste čuli kad su recitirali i popjevali. Promocija knjige Tak imam te rat zaista je bio vrhunski kulturni događaj, a ova poznata i neumorna zapisivačica kajkavske baštine ponovno je prikupila uspomene, zanimljive zgode i priče koje je predstavila javnosti. Osim promocije, autorica je pozvala sve na druženje uz, kako ona sama kaže, domaću mužiku, koštu i kapljicu, jer je i to sastavni dio kajkavske kulture.